abantu abakanje abayingozi ababala lo sibona la baningi ngosihleli kanje namabhida la onke bokubala lasama drugs and bengikhuluma nabanye ngihambile abashiya ngaya lapha sengiyakhuluma lapha na mina ngibuza yiphi bhida lasama drugs yabona phela isitolo lapha esibhali into nama drugs nalapha nama drugs adayisayo valiwe namhlanje but esisho ukuthi asikwazi abantu bangaphandle to come here and destroy ingane zethu la sinengane ezincane eziseyikoleni ingabaholi bakusasa destroyed by illegal foreigners. We are here to say no. Sikhathele manje. Isikhathi sisukuma. Funa khona ngisho la kulaka livezwa abantu namhlanje. Ngabaliveli kanje. Luveza ukuthi abaholi abafuna ukulalela. Yes. Ngobantu abaholi bayalalela benza okufanele abasikole esikhona namhlanje. Mhlawumbe ukudlula nje entweni esibona ihlukile sibona kuhlangana kakhulukazi inhlanga zonke ezihlohlwana zamaqembu ezepolitiki ukuhlohlwana kodwa sibona ukukhulunywa ngazo ngisho ukuthini lento ngomncane. Ingakho mfana basithe namhlanje sifuna sepolitiki ngoba sibambene South Africans sifuna ukuhlangana South Africans kumele politiki ngoba ngesilungise ngepolitiki selungisa ukuthi sibe zinsizwa mhlawumbe ngokuhlola kwakho mobuka sewuzulu noma ke sihlangane singabe ngohlanga sonke mobuka lempisa inqoba noma inganqobeka uma sihlangene kumele siyeke ukuthi khona umpedi khona umZulu khona umXhosa khona umVenda khona whatever singabe nguni South Africans sihlangane ngoba masihlakazekile ngesinqobimbi awukho umndeni okwazi ukunqoba izitha uma uhlakazekile umndeni nomndeni wazi ukunqoba izitha uma uhlangene uma sihlakazeka ngesikwazi ukuthi sinqobeleza lezi manje isitha sethu anohulumeni wethu isitha sethu ngoba wona ongenisisa ekhaya so ke impuku ekhaya ilofuna liphuma sathokoza kakhulu babunqoza sathokoza kakhulu baba ke